Cure, cure, cure. Domaće životinje. Šta jedu i gde žive? Zdravo mali drugari! Danas ćemo pričati o jednoj velikoj mljackalici. U pitanju je krava. Hajmo zajedno. Krava. A kako se krava čuje? Tako je. Hajde da poslušamo. A znate li ko je krava? Krava je velika i važna domaća životinja koja živi širom sveta. Ona pripada porodici goveda i često je vidimo na farmama. Krave obično imaju velike rogove na glavi, dugačak rep sa čupavim vrhom i karakteristično crno-belo krzno. Mogu biti teže od 700 kg. Wow! Krave su mirne, ali veoma jake životinje, a ono što ih čini posebnim je njihova velika vrednost za ljude. One nam daju mlijeko od kojeg pravimo sir, jogurt i puter. Male krave nazivamo teladima, to su bebe krave, a mužjake bikovima. Krave su i preživari, a to znači da imaju poseban sistem za varenje. Šta krava jede? Krave su biljojedi i jedu isključivo biljke. Njihova omiljena hrana je trava, posebno sveža sa pašnjaka. Zimi im ljudi daju seno, suvu travu i silažu, fermentiranu hranu, kao i žitarice. Ali najzanimljivije je kako krave jedu. Znate li to? One imaju čak 4 želuca i spadaju u preživare. A šta to znači? Pa to znači da hranu najprije samo malo sažvaću i progutaju, a zatim je ponovo vraćaju u usta da je temeljno prožvaću. Zato krave stalno nešto preživaju, odnosno žvakaću gumu. Ovako varenje im omogućava da izvuku maksimum hranljivih materija iz tvrde trave. Gde krava živi? Krave se najčešće sreću na farmama i pašnjacima širom sela. Idealno mesto za njih je veliko zeleno polje jer tamo mogu slobodno da pasu. One žive u grupama, odnosno stadima, jer se tako osjećaju sigurnije. Krave ne vole da budu same. Na farmama one spavaju u velikim štalama zvanim kravarnici, koji ih štite od hladnoće, kiše i snega. Krave su veoma prilagodljive i mogu živjeti u toplim i u hladnim krajevima. U tim štalama provode vreme kada ne pasu. Iako su pripitomljene, uživaju boravku na otvorenom i sunčanju. Čini mi se da smo svašta nešto novo naučili. Bravo za nas! A šta mislite, sa kojom ćemo se životinjom upoznati u sljedećem videu?